Masipala wa JB Max wo thomiwa nga murahu ha musi hu tshi ṱanganyiswa mimasipala yapo une wavha masipala wa Eerste Tlokwe na wa Ventersdorp nga ṅwaha wa 2016. Tshipikwa tshihulwane ho vha hu itela u swikisa ndisedzo ya tshumelo kha vhadzulapo nga tshihaḓu, fhedzi naho zwo ralo na ṋamusi vhadzulapo vha kha ḓi tou bva u wana ndisedzo ya tshumelo. Khaedu iyi khou ṋaṋiswa nga mbadelo ya Gavhaelo ane a ṋewa mimasipala a bvaho kha muhasho wa zwa gwama a linganaho furathi wa Millioni wa dzirannda ane muhasho wa kha ḓivha wa imisa. Vha muhasho wa zwa gwama vha ri izwo zwi khou itiswa nga uri masipala u shumisa masheleni a re fhasisa kha u vha wo ṋetshedzwa one. Vhadzulapo ndi vhone vhane vha khou swela tshoṱhe. Kgapetsa a re itse gore di tšhisiwa ke le metsi le ona teng mo motho wa berekang ka metsi o kgona go bolela gore a o kry-ile metsi ore yang a re tlhape corona ya tla gape mo Ventersdorp. Sala ba re beile ba tsentse di-pipe tsa metsi, ga gona metsi, motlakase, di-toilete, ga ke tshwanetse ke toileteng tshwanetse ke ko gae ko extension 2. If the money goes back, how long again we gonna sit and wait for another amount of money to be funded for these extensions? Vha Maromanidzi vha ri izwi zwoṱhe zwi khou itiswa nga mulandu wa uri hu na vhathu vho no khou balelwa u ita mushumo wavho nahone vha sa khou dzhielwaho maga. There is IDP, integrated development plan, which has contributions of the people in terms of what do they want to see happening in the municipality. So for money to be taken back, it means somebody somewhere is failing to deliver on those services. The problem is that the administration is not doing the tender meetings, and therefore the tenders can't be awarded. And when it comes to tenders, they are focusing on who's getting the tender rather than expediting the tender so that the work can be done. Zwi tshe zwo ralo vha masipala vha khou tenda mulandu wa uri vho ṱudza kha mushumo wavho. The delay was caused by a number of factors, one of which was internal challenges in the municipality, high staff turnover. Most of the managers are on suspension. Some of them have been, put out in the institution. As a result, we were not able, the committees couldn't coordinate, meet and adjudicate on the projects. But we have been able to resort to that particular project. Vha masipala vha ri vho rumela ḽiṅwalo kha muhasho wa zwa gwama u vha humbela uri vha songo imisa mbadelo ya Gavhaelo ayo.